Milli Maarif. Milli Maarif. Milli Maarif. Milletning jürgi. Assalomu alaykum qadrlik ekran oldidagi ko'rarmanlar. Qadam televiziyasidagi Milliy Maarif programmasi o'z ishini davomlashtirdi. Mazkur programmaning muallifi ham riyosatchisi men Qalbnur Arifdan barchangizga o'tliq ham daromadlik salomlar bo'lsin. Bugungi bizning programmamizda 20-asrning Uyg'ur adabiyotining taraqqiyotiga o'zining zo'r ulushini qo'shgan shoir Ilya Baxtiya haqida bo'lmoq. Yani bizning bugun programmamizga qadam tashrif qilgan aziz muhtaram mehmonlar shu Ilya akam haqida o'zlarining go'zal aslimalarini aytib o'tmak. Qani u chaqda aziz muhtaram mehmonlarimiz bilan tanishib chiqaylik. Marhamat aka, o'zingizni tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalamu alaykum hürmetlik teledidarlar. Mening etim İsmail Esayev. Men muzikalne училищеде оқыған, konservatoriyada оқыған. Şu İlya Baxtiyani kichikligimdan tortib billa yaxshi o'ynab yurib, billa o'sgan. Apsi mening opam bilan billa o'qigan ekan. Shu nayti do'st bo'lg'achqa bizning uyga kelib, shu ochinoqdan cho'njig'iga kelib, bir kech qo'nib, atsi ketadi ekan. Rahmat. Assalamu alaykum hürmetli tele tabiatçılar. Ben Paltusuf Suniyat İbrahim oğlu, ataklı klasik şair İlya Baxtiyanın ciyani, inisi bolum ben. İlya akamninki çoğun hadisininki balısı bolum ben. Rahmat. Rahmat. Qani endi muhtaram aklar sizlar o'zinglarni tanishtirib o'tgan bo'lsanglar, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar. Men ulug' shoir Ilya Baxtiyaning maktabdagi o'quvchisi, she'riyatdagi shogirdi Ilohun Jalilov bo'laman. Rahmat Ilohun aka. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Men Po'lat Xo'jayev, asli men injener gidrotexnik, yezegiligi ministerligida 35 yil ishlab, ondan keyin pensiyaga chiqdim. Ondan keyin hem shoir hem yozuvchi bo'lib, ilakamniki naqshlarga xeyla nimlarni yozdim. Assalomu alaykum tele tomoshabinlar. Men Molotov Shaham Likim o'g'li. İlya Baxtiya Molotovninki jiyani bo'lma. Mening dadam Likim u eng Molotovning semyasida, Molotovning ailesida eng kichik farzand bo'lgan kendisi. Şunun aldıda İlya Baxtiya çoğun dadımız tug'ilgan. Molotov Shaham Likim o'g'li. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Men Ruslan Narziyev, tilshunos olim. Rahmat. Mana bugungi bizning mushu Milliy Maarif programmamizga qadam tashrif qilgan muhtaram ziyoli akalarimiz, sizlar bilan hammamiz tanishdik. Yaxshi bilgan bo'lsaqmi, endi ekran oldidagi ko'rarmanlar uchun o'zinglarni bir tanishtirib o'tdinglar. Men baxush bo'ldim. Qani u chaqda biringlar Ilya akam bilan balalik davrdan boshlab birga o'sgan, biringlar ustoz sifatida ko'rdigan, biringlar bugungi kunda shoir sifatida hammamiz hurmatlaydigan insonlardan bo'lib o'tiryapmiz. Qani İsmailjon aka, endi navbatni sizga berib, mushu Ilya akam bilan o'tkazgan balalik davrlaringizga bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz, marhamat. Şu İlya bilan şu kichikligidan tortib, shu billa o'sgachga bir narsa zada esimdan ketmaydi. Şu çoğuncu'nun chetida bir balla cho'miladigan bir ko'l var. Şu ko'lga biz ikkimiz berib cho'milib kelaylik.
Dep uşaqqa beri basaq, o balla nurgun jığılayıp, vay bu endi bir yezizden bir yeziği kelgen adamların ballarını, balla bilki yat görüp, iştirip bilkini koktumuz, işlep, iştirip, bu yakka, iştirip etsek. Vay İlyanı esek meni bilgeçke istemey, İlyanı esek istirvedi, ahire bir ballarını katırak istedim o. Şunu ki manam sedep İlyanı istirvedi, çıltıklı kıplay köldüm, ot tırsıqılı çıkıp gitti. Vay, vallahi onu aran çıkarıp, onu kiyimlerini nim kılıp, kurutup, pötüt nim kılıp, şu çağda İlya özü teç oturup, defterge birini yezip atattı. Onun yeniği ben bağmay tova nim kuvatıdikine, dep ahire hemmemiz nim kupoğandan keyin balla bilen tonuşup, şunda yaxşı, nim kılıp şununla ahire öğü kesek, İlya'nın apsı, vay canım balam, vay nimançala keçip kettin lan, ne cürüsüle, dep esedeken de, İlya, apa, korkma, ben bir şiir yazıp geldim dep, şiirini etmedim. Etmegende ülke defterge karmastılar. Jürünla, dostla, kölge baraylık, otunne duglap gülhan yakaylık, yakkan gülhalla yorutsun kölne, nakşı etaylı tutuşup kolne. Dep boşun şiirini etivedi, menin apam, vay canım balam, sen Herim İskender'ti mi yaxşı şair bolsanken, qandaq yaxşı, vay nağayet yaxşı dep bizge iliktek etken şairlerini berip estak ketken. Şunundan beri o mekteplerini o tügütüp, men tügütüp, o Almatı'ya kelip, institutku düşüptüm. Ben muzikalini uçuluşuya kelip düştüm. Şundan keyin yana Almatı'da görüşüp, ahırı okusunu tügetkişe, men mi tügetkişe belli bollap, estakıp, ösüp, ahırı nim kıldık. En bir kızık yeri, İlya Bəxtiyanın Muhabbet Arzusu degen şiirge ben nakşı yazıp, Uygur tiyatrga ekilip, Zeynep Ekberova degen artistki kızga ügütüp, şu konserti ettim. Şu vaxtıda İlya Bəxtiyanın yani avat degen yeziden, Uygur rayın avatıdan bir 3-4 ağınları, uruskalları keptim. Şu gelip nakşını şu Zeynep Ekberova etivedi, neme tamaşıbılla çavaklarını çelişip ikinci kıtım etkizdim. İkinci kıtım etkandaki yeni çavaklarını çelip, puturu bilen polunu nimkılıp, ahırı üçüncü kıtım etkizdim. Sonradan keyin neme teneffüs bolganda, Avatın kelgen ağınlarıga onun aldıda İlya Bəxtiyan, ey İsmail odaş, sen menin tirigimde bana neme yazıdın, pamit yapıp gettim. Ben İlya koysan, onda demesen, ne desem, oy sen kızıkkensen. Mesela bana Roşandem ilahonu var, vay Sultan Korganım bara, Sultan Korganım bara dep kütketti, tüketti. Ama onu Zeynep Ekberova etmedi barkara. Bir emez, iki emez, 3 kıtım etkizdi bana. Esin özü heykel emez mi? Sen beni tirigimde heykel ornattın cumu. Sana min bir rahmet dep eşadap etip ketken. Ondan ki yana İlya'nın şiirlerine talay nakşılarını yazdım. O nakşılar İlya'nın ki menin bilen Mungdaşkın degen kitabı da
şu kitabı çıktı. Bana şu eser kılıp elime yana şiirlerini kösem yani yazma degen arzu armallarım var. Çünkü İlya Bəxtiyar'ın şiirleri, bu şu yazgalları, etkalları şunçilik yürekке tegidi şunda yaxşı, yakın. Şunun için ben qaytılap şiirlerini okuyman, qaytılap dazı yadkımı alıman, onunki neme şu yaxşı yerlerini, yaxşı şiirlerine, kupletlerine ahanglarını yazıman, esakıp tırışçılık kılıman, kandak kılımızdan deyip. Şunun için İlya Bəxtiyar'ı ben Rus halkının ataqlıq şairi Pushkin'ı tanlayman deb mana şu. Rahmet. Nəhayət yaxşı. Qani uçaqda bu yaxtiki endi İlahun aka. Siz şagirdi süptiniz bilen muşu İlya akam haqqında özünüzün güzel əslimələrini etib ötken bolsunuz. Merhamet. Ben bugünkü günde uluk şair boп to'nilgan İlya Bəxtiyar'ın öz vaqtida o'quvchisi, onun keyin şe'riyatdagi shogirdi bo'lganim bilan intayin faxrlanaman. Albatta bu faxrlanish bilan birga intayin javobgarlik vazifa ekanligini tushunaman. İlya Bəxtiyar bilan o'tgan asrning 50-yillardan yaxshi tanish. Chunki u Ketman o'rta maktabida o'qigan. O davrlarda maktablar yangidan yechilib, bir tarafdan muallimlar yetishmay, ikkinchi tarafdan binolar yetishmaganlikdan atrofdagi 4-5 yezning bolalari Ketmanga kelib o'qatdi. Hukumatning yaxshiligi bilan Ketmanda internat yechilgan. Shu internatda haqayatdan kelgan bolalar o'qatdi. Albatta ulug' vatan urushidan keyin turmuş ançılığı yaxşılıq ketmedi. Eğirçilik, acarçılık, yetişmezlik, malimler yetişmeydi o, dersler yetişmeydi o, kitaplar yetişmeydi o. Onun üstüge internetinin barlık okatlarını, şu internetinin balları özleri at kurup, özlerinin cenini özleri bakat desin oldu. Şuna ikinci kılığı okup, İlya Bəxtiyar şu devirlerde şair boп to'nilgan. Çünkü birden bir Uyg'urcha gezit Stalinci deb atiladi, çoğuncu da çıkarttı. Şu gezitde şiirleri besiladi. Biz küçük bo'lsak mı şu gezitde İlya Bəxtiyar'ın şiirleri çıkandı ki onu talışıp bir okudu. Demek mektepte жүргенділа İlya Bəxtiyar şair boп to'nilgan. Onun üstüge 7-chini Uyg'urcha bitigan bilan o'rta maktabni qozog'cha o'qitdi. Ya'ni shu muallimlarning yetishmasligi, darslarning yetishmasligi. İlya Bəxtiyar qozog'chani intayin yaxshi biladi. Bo'libmi Abayning she'rlarini yodga o'qitdi. Shu xususiyati bilan aytaver qozoq tilini yaxshi bilgani uchun maktabni bitiribla Almatadagi Qozoq Davlat Pedagogik institutiga o'qishdi. 5 yildan keyin u bizga ma'lum bo'lib keldi. O vaqtda biz 8-da o'qiyotgandik, adabiyotdan ders berish kirishdi. Dastlabki kunlarni tatibla u o'zining adabiyotni yaxshi bilgani uchun adabiyotning qir-sirlarini bizga o'rgatishtirishdi. Biz ukamgacha darsda standartni yezilib ketgan tarjimali asarlari to'g'riliq ma'lumotlar bilan shaxslangan bo'lsak, endi İlya Bəxtiyar har bir darsida adabiy asarlar, yozuvchilarning hayoti, qiziq voqealarni so'zlab beradi. Uning ustiga har birimizda she'riyatga ishtiyoq uyg'otishni bildi. İlya Bəxtiyar Ketman o'rta maktabiga adabiyot fanidan
muallim болып келіші біләнла, дәслепкі күнлерін татыпла әдебиет кружокларын өштеді. Оныңға интайын нұрғын оқушылар қатысады. Бізде шериятке іштек ойғатқан үшін, şu zamanda şehir yazdığım ballamı intan köpüp ketdi. Şunda kurjuklarının biri de men özümden atam toğırlık koy degen şehirni okup egen. Çünkü menin atam Uluk Vatan uruşuda kaza tapkan, şu atamni eslep yazga şehir edi. Şu şehrimni ile bekte juquru bahalap birinci orun verdi. Hem Mayakovski'nin toplumunu bana soğuk kıldı. Bana şundak çare tedbirler arkalık menin o edebiyatka, şehriyatka kızıkışım eşip şehirlerini yezişe başladım. Keyin şu sebepten ma men bu şu Almatydaki Kazak Devlet Pedagogik Institutu'nun filologiya fakültesi okuştum. Endi özümün tercümanlığında hemen neresi etilgan, ben ile Baxtiya toğruluq söylesem, ile Baxtiya yaş şairlarını terbiyeleşke intayın çoğun koңul bölgen. Birazdan keyin o Almatydaki Қазақстан Devlet Neşriyatı'nın Uygur redaksiyasiga muharrir болып орынлашты. Uyada yazgıcı Camal'dan Bosaqıp işkisi birleşildi. Bu yerden bu yaş şairlerini terbiyeleşke, ulanı ilhamlandırışka alayla köç çıkardı. Yaş şairlerinin deslepki umumi toplumunu neşir kılışka kirişti. Keyinki vaxtlarda o başka işlerge ötkelgen bolsunmu, edebiyattan, şehriyattan zadıla kol özmedi. Ben oylayma şair degen şu Kudayım begen talantı bolsa, o her kandak şarayette özünün eserlerini yazalaydı eken. İle Baxtiyanın turmuşu ançıla oңşalmagan bilen, ailevi şarayetimi kandaşmagan bilen, şehriyattın zadlı kol özümde. Onun keyinki yazgan şehirlerini biz şagirdleri intayın kızıkıp okattık, toplamlarını ilişki tırışattık. İle Baxtiya халық eğiz icadiyetinden təlim olgan. Şunlaşka onun şehirleri şu xalq koşakları okşaş yenik okuludu hem yatla velişkam oңай. Bir şehri menin yadımda zat çıkmaydı. Qarıgına o ösken terekte, ana jutnun dərəğimi bilekte, her birisinin çoğun atkan yıldızı yerde emez yatkan deknek yürekte degen şehir. Yani ben İlya Baxtiyanın şagirt bolgan üçün her kandak öz eserimni İlya Baxtiyanın mesliyeti arkalık şu yazdım desem oldu. Ben her kandak şehrimde Moşu şehrimni İlya Baxtiya okuyan bolsa kandak dettike, kandak baha berettike, yaratam dike, yaratmam dike degen mesele üstüde tolunup şunda kıp yazdım ben. Şunlaşka menin her bir eserimde İlya Baxtiyanın koşkan ülüşü var dep haqlıq kirevişte etalayman. İlya Baxtiya keyinde ölmez eserlerini yaratıp ketdi. Onun eserleri eserlerden eserlerge atlap yaşaydığını çokum. Qeni ocaqda İlahun aka, muşu İlya Baxtiyanın icadiyet etki, yani şehriyet etki dostluk mavzusu haqida kichkin to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. İlya Baxtiyanın tematikisi intayin keng. Şu cümüldün xalqlar dostluğu onun icadiyetinin salmaqlıq tərpini təşkil qıldı desem
болуду. Өзі қазақтың әзір ұлық шайыры боп тонылған Мұқағали Мақатаев білән сәпташ болды, ағыны болды. Илья Бәхтияның Абай тоғырлық жазған шейлері бар, Жамболға бекісқан шейлері бар, өзі Абайның шейлерін тәржім қылған. Шындақла Илья Бәхтия қазақ шейлерін жазған. Әр халда Илья Бәхтия қазақ халқы білән ұйғыр халқының достығының үлгісіне көсіп кеткен. Бізге шу достық келешекте қызмет, яқшы қызмет қылды деп ішінімін. Рахмет. Рахмет. Қане Полат ака, әнде нөвәт сізге келді, мәрхәмет. Ұлық шайыр Илья Бәхтия тоғырлық етқанда көп етішқі болды. Себебі о кіші шунчылық талантлық, шунчылық жігерлік, шунчылық илхамлық, кішік балла болсын, чоңла болсын, барлығы кішік жағдың татып Илья Бәхтияға көңіліне көп білетті. Себебі 41-42 жылдары та 45 жылғы соғыс башланғанда барлық біздің езітке адамлар Ильякамға келіп, өздерінің хәтлеріне, шеерлеріне yazғызып, фронтқа әвтәтті. Ильякам әнде өзі кішік шығытыла шындақ жігерлік боғашқа барлық чоң кішіктің әмісін өзі жәліп қылады. Себебі жігерлік. At miniştim ma, eşek miniştim ma, öküzlerine miniştim ma, topalğanı miniştim ma, qoxunmadı. Əşalanı minvağanda, əşo qançılık səkirsin əşalanı yıqılmadı. Şunun için biz ki uşaqla İlyakamның ақысını жүрішіп, барлығымыз şu İlyakam деп маңаттық. Әмімізін жығылып, оның кен біздің челіштіратты. Челіштіріп, кімнің қандақлығыны, оның кен бізді яқшыдың, ямандың тәті мақтап, оның техмо жігерлік қылып үгітетті. Менің інімгі yazған бір шер бар. Симон қара, тамдын мара. Сиырла кет барды, жүгіріп беріп, мозыны арылып, үстіге қара деп. Шындақ бір шерланы қошатты. Шының үшін әміміз Ильякамны амрақ көріп, әміз шының біле. Ильякам шықлан бір жұтты боғашқа, Илья Бәхтияның ке атанысы біздің езіде өсті ұла молд имамдап ұлық намны беріп, имамлық бүткіл ават есіден әттай әшу молт имамны біздің езігі чақыртқан. Себебі молт имам біздің езіді чоң мәлеке шүншік атағылық 13 күтігімен нәчі түрлік жылқа, мал дегенлі әмісі әшәдіке шу вақта молт имамны біздің боғымыз қожа деген мен ағына молт имамны үземнің чоң ачын ұқамға тәкіп қылма шу чоң ачын ұқыға мен молт имамны молы қылып салямыз деп бүткіл еркеттің болсын, чоңжытың болсын, хилиялардың адамларын o kişi sebebi hoca деген o әші кішкен болыс еткенде енді мынаған еткенде. Шулан жығып әмізін шу вақта молт имамны кендімсін. Уяғы көшіп келгендікен бұғам ішкісе бір яғы өйселіп бағлан тікіп еткен. Hazır basаңла, Құдайын бұрсы мәселе көстіме шындақ яқшы бағла. Мана шынудан татып, Рәвиям деген анымыз, оның балыры, әң чоңы шарығын әдем, оның кен апық әдем, оның кен Ильякам, оның кен Лекмакамла әмісі біздің бағлада, біздің өйләді өсіп чоңыған. Керек осы hazır қыча сүнет ішкілен қаттық арышымыз сөретлер бар. Ашу вақылатық сөретлер бар. Арылышып шындақ яқшы дәрежеде өскен. Әнде соқыш басылып кеткендікен Рауапам колхоза апам шықсы ішілді. Түнма ішілетті уланы апамның 9 оғыл. Рауапамның ма жық, 4 қызылыры әуі молтимамның інісі бады, авам деген, ула оның бажақылыры. Шындақ қылып, әшу мәледе әшу өскен. Әмдеке жағдайны ütüдіған болсақ, апам білі Рауапам шықсы колхозның нені яқатты. Шуақладың яққанда Ильякам шу әмімізіне әгештіріп, әміміз кішкен қосық аш болған декен, Рауапамла апам, Ильяжан, мұны наны еліп, қачылап, етізға апырып дейді,
дегендікен Ильякам бұны бамайлап бізге бөліп тоғашылын әмісін беруді. Шу вақта бригадир келіп, апам біле Раупамға дәйді. Бұқыне нан лакетті. Нан нәкетті. Дегенде, шуны өлі Ильякамны чақырған ке Ильякам дәйді. Болла ашқасын мен, чоңлақ береттім бұнан не? Яма жүрекшік әдемді де бұл. Шуны өлі шында қылып, шуны Алланы әшу ашқаған баллаға егізетті. Әнде Ильякам білен ішкілен мені покат әтті, әкілтіп. Мен етім Полат болсыма покат әтті. Сәбәбі, мен шынчылық яқшы көретті. Мана институтны, мен 4 институтны бүтәдім. Ленинградта медицинский түшіп, оныңға қачып еніп келдім. Оның декен мәйәдейен әтті. Еркетті болдым, қоғал деген еләді болдық, жан болдық, барлық еді, Москвалады болдық. Мошу Алмутыға мен Еркеттен қоғалыға, Гордейскі райондан, оның кен мені езігілік министрлігі ауышты де. Шоныдың кейін мен Алмутыға келіп, яны Ильякам ішкілен қошылдық. Оқта езім бәқін язып деген менің әм акам, әм жұтылығым. Ішкісі бір езі тұғылып, бір өскен. Мұқағали аға ішкісі жамбылғы беріп кен мен оқу атқан жағдай институтта. Оланы біз ұйғыр студентлері, қазақ студентлері барлығымыз шүншілік яқшы қарышы еліп, олаға шүншілік яқшы немқығада ішкісе, бір кече шейір оқып, біздің ешбір зеріктімген. Ильякам мұқағалдың етіп кетілген. Сәбәбі оның етқан нақшылары енемен, шейірі қандақ мейізді қалды мен білмеймен. Сәбәбі Ильякын ішкілен нәтче мұшу мәктәпні бітеген тоғырлық көп нәрселен ойыштырып нөмкілдік. Шуақта біздің бақы отағызып, тамаш қызып, Ильякам шейірі оқидыған болса, әдемнің құллығы шыншылық құшақыды, ән өзі қызық етеді. Әшін етіп кетіп, яны бір қызық сөзін дәу етеді. Шында қылып, шында қызықтыр әтті бізіне. Әмді Ильякам ұйғыр халқыдан шыққан туғма, лирик. Лирик болғанда о шыншылық өзінің қатты дісіма әмісі, о батыр. О бір жігерлік, ешкімдің қоқмас. Біріне бір дайылған, біріне ішкі демейдіған. Шында Ильякамның 85 жылығыда бүткіл Қазақстан бойынша композиторла не жығып, оныке нақшыларға біз неме яздық. Шу вақта оныңға Исмаджан екам қатнашты. Шоныңда Ильякамның тұғылған елімге муафитім бар деген шеерға біз менің нақшамға мәң язған. Шыныңға 40 мың ақша, грант, принт, соның үшін Қазақстан бойынша композиторлардың арасында бірінші орын алған біз. Ильякамны біз еш уақытта ұмытпаймыз. Ильякам мұхими біздің мұшу өліп кеттікше, яқы біздің кейін мұхаят сүрді деп ойлаймын. Рахмет. Нахайт мәзмұнлық сөкпітіңізге рахмет. Қене Сұният әка, әнді сіз давамлаштыған болсыңыз, нахайт мана жұқырды ақыларымыз өзлерінің güzel әсілімілдерін етіп өтті. Әнді сіздің қошарыңыз, етмақчы болғыныңыз. Қене мәрхәмет. Ассаламу алейкум, hürmetlik теле көргішілі. Бүгін айты бір мәзмұнлық күшіршіш болып отырды, қадам кино студиясыда. Илья Бәқтия тоғырлық десек, о сөз бітмейді. Илья Бәқтия деген кім деген суалға мен қысқыча мұдақ деп етатын едім. Ильякам адди дихан балысы. Халықны яқшы сөйлеген, милләтпәрвар, вәтәнпәрвар болып етілген адам. Ильякам тұғымы шайыр, тұғылған шайыр болып яғы түшкен Ильякам. Шының үшін Ильякамны біз ұйғыр халқы, қазақ халқы найты hürmetleyimiz. Әнді мен Ильякам білен кішік вақтымдан татып, Ильякам Алмутыға кеткіче бір өйді чоң болдық, бір өйді тәрбелендік, бір мәктәпті оқыдық. Ильякам найты, ішқі пұқта, ешнімден қоқмайдыған еңі бана ақылырымыз деп өтіп кетті. Шындақ бір жігіт деді. Жесманияқты найты күшлік жігіт болды. Шының үшін мүке өзі адыл, о Ильякамны hazırki bizden hayatta nurgun adamlar kısqısı yaxşı göretti İlyakamны. Şunun için İlyakamның hürmeti
халық арасында наайты чоң егіз еді. Кейінгі жылдары Ильякам институтларға кеткенден кейін Алматы шәрді туды. Алматы шәрді yazgıçılar sayızı dişildi, korrespondent bu pişildi, radyo, televizyon dişildi İlyakam. Şundak işlerini nurgun at kurdu. Endi İlyakam'ın işini, kitaplarını çıkarışta bana naiti çoğun zor uluş koşkan rahmetimni bugün etimen merhum Saud Bollavudov bilen repekisi Zenteden buldu. Saud akam şunçelik küçlük alımdı, adamgerçiliğe naiti jukurdu. Şundak adamlar bizde kol bilen sanaklıkla. Saud akam, İlya'nın kitabını çıkaraylık dep, Saud akamga İlyakam'nın ki bütkül arxivi meningdi boğaşka, ikimiz, Zenteden üçümüz, 2-3 hafta Saud akamның öyde işlep, mening bilen muңdaşkın деген kitapni немеге çıkardık. Tayildik. Mana kitap mana. Şunun için biz elbette şu mektep derslerde umum halka İlya Bəxtiyanın icadı mirasını yetkiş biz hazır bizning bir vazifemiz, bizning bir borçumuz. İlya'nın ro'y aldıdılar emas, belki halkımızın aldıdı bizning vazifemiz. Biz halkımızın baylığını asırışımız gerek ve öz halkıga hizmet kılgan her qanday yazgıç şairinin mirası biz için bir medeni baylık ve bizning çoğun bir gaznimiz. Şunun bayada mana sörtüba Saud akamnınki, mening rafiqamnınki Zentedemning tötümüz düşken maş kitapka sörtüba İlyakamның. Endi bu kitapni çıkarışta benim rafiqam, ayalım, Aminam, Paltoşova naiti nurgun küç çıkadı. Onu meşede atıp geçiş gerek. Şunun küçüyle nurgun egzemplar kitap çıkardık. Kitaplarını bütkül halkka, mekteplerge biz bika tartıp verdik. Mekteplerge 10 kitaptın her bir müş Uygur rayonu, Enbeks Kazaks rayon, Panfilov rayonlarga apırıp verdik kitaplarını. İlyakamni şunun için halk nurgun tunuyu da hesaplayman. Endi kısqacha ben İlyakamның dostlukka nimqagan intildigan yerini etip berey. İlyakamның en yakın dostlarının biri can dostları Muqagali Maqatayev degen akımız boldu. Muqagali Maqatayev bilen şunçilik dost bolup ketdi İlyakam. Endi bugünkü günde yetsem işenmeysizler. İkisi nime 76 yıl deyim bu işimden çıkıp kaptı. Kazakistan'da en talantlıq şairler dep hükümet yıkıdın, Kompartiya yıkıdın, İlyakam bilen Muqagali Maqatayevni Moskvaga vetti okuşka. Moskvada Высший литературный институт имени Горький деген еді оқыды İlyakam. 2 yıl şeyde okup Muqagali Maqatayev kişi bir öyde turup, bir apşi turup okup nim kıldı. Moskvaga verip şunun bilen İlyakam bilen Muqagali Maqatayev bilen ben 10 gün bille tuğan. 10 gün. 10 günün arasında benim inim kepti Almatı'dan dep restoranның içinde bir çoğun dasturxon yeyip İlyakam bilen Muqagali kişi. Şehdeki ataqlıq Orus, başka millet yazgıçılarını eşek çıkan. Razdestinskiy, Mikhalkov, Rasul Gamzatov, şunun oxşaş nurgun Gruzin yazgıçıları şularını çıkıp şehde bir dasturxon yeyip çay begendik. Şu vaqtda İlyakam endi şunday xoşal xoram otagan şehdeki yazgıçılar özlerinin şiirlerini etişki başıldı. Şu vaqtda mening bir hayran qalgan yerim her bir şair özünün şiirini özünün tilida etip çıktı. Bir 40-50 adam buldu yedi. Bana şunun ben özüm şunda xursand buldum. Yedi
қазақша шеріне Мұқағали 1-2 шер етті, Ильякам 2-3 шерін етті. Шұнақ қылып, Москвада білі болып, 10 күн Ильякам білен, Мұқағали білен білі болып келдім. Шу вақытта мен бұланың достығының айрылмас кәлдігіне, шу вақытта түшендім Ильякам білен, Мұқағали Мақатаевныңки. Әнде, ең бір етмәкші болғаным, Ильякам вәтәнпәрвер, милләтпәрвер әдәмләрден болды, жігітләрден болды. Оныңки вәтәнпәрверлігі бір шерді Уйғырстан Зари деген бір шері ба езілған. Мана шүні оқысаңла, шүніңді етілген. Оныңды башқа бір бешінді башылап, айығы шықмаған шері деп мен үзәмше шындақтап ойлаймы? О, мұндақ шер, мен қысқыша етіп берей. Уйғырстан әзәлді гүлленген вәтән, байлығы тола халқымдың ашқан, хан тәңірі тағлары, гүл бостан бағлары, вәтінім мәйсіге ярашқан. Яшсын вәтінім, гүлленсін вәтінім, кәң дүнияға тонылсын, Уйғырстан вәтінім деп есіп кеткен. Мана айығы шықмай қалған, әнде оны білмеймі? Оныңдың басқа Ильякамның вәтәнпәрверлігі, милләтпәрверлігі ең бір шерді етілген, Уйғырланы тоныштырыш деген. Уйғырланы тоныштыр деген шері. Оныңдың бір куплет етіп берей. Жығып жүген дүниясыны тойғыдып, төкветіду мехман кәлді өйгідіп. Сорап қалсаң хайран болып бұқандақ, біліп қойғын ұйғыр деген мошындақ деген. Уйғырланы найты ізетлеп, бүткіл башқа халық оқшаш, совет халқы оқшаш көріп, әмі яққа тоныштырып, Ильякам чоң ішланы қыған әдемлерінің бірі. Әнді Ильякам ең бір халықның немкі hürmetlеп, ізетлеп атқаны ішлері яман нұрғын. Ильякамның ке 60 жылдық тойыны Уйғыр районында өз вақтыда рәмәтлік Хашим Арзиев деген найты бір күшілік чоң секретар райком болды. Шының башқұрсы білен 60 жылдық тойын өткәздік, 70 жылдық тойын өткәздік, 75 жылдық тойын өткәздік, Eğinki жылдары 80 жылдық тойын өткәздік Уйғыр районының акиматлары білен. Мана азыр бейіл мен мәшәді етіп кетмәкшімен областной акимат найты чоң үліс қосып башқа облыстыке, Алматы облыстыке районларға нем беріп, хабар беріп, Илья Бәхтияның ке 90 жылдық найты чоң үлішләні қосып өтіш керек деп нем бәді. Тапшырым бәді. Тапшырым бәді. Шының үшін бүткіл мәктәплі азыр, бүткіл езілі, акиматлы, шүнтілік чоң тайлық қыватыды. Сұланың ең башқыру атқан мәселен Уйғыр районының ке хакиметі да Илья Бәхтия білен Мұқағали Мақатаевқа чоң аллея ясылы атыды. Ішкісіге ішке бюст, гранитный бюст ясылы атыды азыр. Şu бюстлар қойғанды кейін, бүткенді кейін Уйғыр районында найты чоң бір той болды деп атыды. Біз найты қошал болдық оныңға. Оныңдың башқа біздің ең бір қыватқан ішіміз, бана мәйді едім отырды, Шахам деген, Шахам, Ершат деген енілеріміз ба, шұла білен әміміз, үшіміз, Ильякамның ке, менің үлен мұңдашқын деген кітаптың ішкенші томыны тәйілдік. О томыны азыр тәкшірілі атыды, şu том кітабыны шығармыз. Оныңға Ильякамның еңі мәйді деп кетті ақылырым. Қазақшы шейірлері, Ильякам ұйғыр шыққандақ язса, қазақшының шейірланып шындақ yazған әдем болған, шайыр болған. Қазақша, оны өткен Ильякамның ке қанчыншылы Мой Гүлістан деген шейірі орысчы перевод қып шыққан ке, Москвада. Şu шейіріне кіргездік Мой Гүлістан деген. Оныңдың башқа вәтәнді достық білен Сабит Мұқановның ке мәрхім Ипархан деген дастаны езілғанда Ильякамға шүне дастаны мен біліме, менің ішкіміз білі баған Сабит Мұқанов мұшы дастаны сән айығын чықа дұрыслап ұйғырчығы перевод қыдып, Ильякам şu дастаны перевод қыған ұйғырчыға.
Şu dastanma, şu kitapqa düşüdü. Şundaq tayinlik qıvatımız. Onundan keyin Almatıda ağırgandan keyin 2-3 operasiyalar yasadık İlyakamga. Şunun bilan Uyghur rayoniga xabarlashib edik. İlya agar da albatta ketib qolsa, maşu Uyghur rayoniga yerlaysizlar deb hakimat bizdan so'radi. Şunun bilan biz maslahatlashib İlyakam 87-yili sentyabr ayida 27 sentyabrda Aşaq pana dünyadan baqı dünyaya ketib qaldı. Şunla İlyakamni şaqa apadık. Hazır yaligi çoğunca nimiside Kıbrıstan'da taslanı koyduk. Uyghur rayonunda 3. Uyghur mektebinin namını verdi. Bir çoğun koça İlyakamның namı da. Onun da başka Açınok yeside bir koça ataldı. Başlaq qilib İlyakamni yaş ketsima, biroq nurg'un ishlarni qilib ketdi. Hukumatga nurg'un ish qildi. İlyakam Komünistlar partiyasini, Leninni naiti yuqori ko'tarib siylagan adam, uning she'rlarini o'qisanglar, shadin bilsizlar. Uningda boshqa oddiy dehqonni naiti yuqori ko'targan İlyakam. Oddiy dehqonni, yezi ishlarini shunchalik nurg'un yuqori ko'targan she'rlarda shu nurg'un yozgan shu odam bo'lsin, yezlarni. Endi aytsak nurg'un İlyakamның degan nimlarni. Endi yan bir yeri deb qo'yay, İlyakam naiti qizlarni, qiz bolalarni deyim, xonim qizlarni naiti hurmatlab so'ygan. Bana dep ketadi, mollachu, kelajakda anılar bizninki. Nahayet hürmetleş gerek, kütüş gerek kızlarını dep şundaq dep ketken. Ondan başka İlyakam yaş ballarını yaman yaxşı göretti. İlyakamninki nurgun maqallары var. Kiçiklerimi çoğun şehriyat gerek degen bir yaxşı maqalı var. Bunu terbiye işide İlyakam yeni çıkıp atkan şairlarını nahayet kötürüş gerek. Yardım qilish kerak deb shu o'zi ishlayotgan nimalarda shundaq aytib yuradi. Endi zabon degan har turli u yoqdan bu yoqdan ko'ramaslik, merazlik degan nimalar odamzodda bor. Shundaq ishlar nurg'un bo'lib, nurg'un bizningki o'sib kelayotgan yoshlarimizga to'salg'ilar nurg'un bo'ldi. Shuning o'xshashmi İlyakamni ko'ramaydigan odamlar nimalar nurg'un bo'ldi. Her türlü sözlerim nurg'un bo'ldi. Maslaq qilib hayotdan İlyakam o'tib ketdi. 54dan 55 yoshga manganda ketib qoldi bu hayotdan. İlyakam bizning esimizdan hech qachon chiqmaydi. Mangu hayot. Rahmat. Rahmat. Nihoyat mazmunli, qiziqarli suhbatingizga rahmat. Aklarım Sünyat akam, Polat akla, İsmailcan aklarımız hemsi men oylagan aşılarını, bilgen vakaileni itberme desem, ula itpedi. Şununla endi qoşumça men yana biraz üzem İlya çoğdadımız bilen bilde boğan vakitlarını eslep sizlerge yana işküşçü vakaini itberey. Men aldыңғы tonuştuğunumda dedim, İlya Bəxtiya mening dadamның akısı boludu. Biroq şu İlya çoğdadımızın özünün öz vaqtida ayılı qurmağan üçün müktan bizni yaman özünün baldek göretti de meni oy balam şaham şokolad deb şundaq ekiltip her vaqtida Uyghur rayonga basıma muş Almatladıma yaman meni yaxşı göretti. Men şundaqla onu hürmet bilen qayturattım aşı. Bir-birimiz kör qalsaq şunçalik xoşal болып ketetdik. Açınıqda kichik balçaqda bir 10 yaş, 15 yaşta ile çoğdadımız. Действительно şox bal болып dikende. Şundan keyin manga çoğ apılarım, mamılarım da qoyatdı. Vay İlya yaman şox bolatdı. Mesela deydi vaqtlada mındaq çedir yok de öyledi çu. Öyle çedir yok. Mındaq pencir degen
нимбаке. Шу Илья дейді, біз үйінің ішіге жауырлаға, немлеге, тәңлілеге, қаймақланы, саққан сүтләні қойсақ дейді. Илья uzun komşunu deydi. Komşunu kesip otursa kavak oldu ki aşı pencereden düşürüp kaymakını sümürüp içip gidet deydi. Aştaq vaqayan algan. Yalnız ki özümü her kandak юмор, çaq-çaqını yaxşı göretti. Keyinki vaqtlada men üzem buğan bir vaqayan etip berey. İşkilen Tuskiyiz деген fabrikada Tursun Akam, Paltышев Tursun Aka dep атақлық директор, шунчелік ақыллық, шунчелік абыройлық адам болғанда, шу бір күні мен институтны бүтіріпла, яны ішкі ай бағу ноябрьда әрмек етіме деп жүріп атқан мәзгілләде, Илья Чоңдадам Ауызова Калинияда квартирді біле тұрватымыз вақытта, шондыкен деді, шағам жүргене, оны нем қылса, ішкі ай осыма, ішілмәмсе, Девиде жүріл дедім, шының олен Тұрсын Акамланың кабинетқа немге бадық, конторға кірведіқла, яңдың совещание башылыпты. Шының декен, Илья Чоңдадам білен біл маштақ отадық, бір 5 минут кемі бұл Илья Чоңдадам отырпылы портфеліне ечіпла, бір ішкі құрыны езіпла, беру әтті. Секретар ұйғыр аялды, етін ұнт қалдым. Шының декен, сән едім ма? Şu kırıpla hazır bunun ekirperine dedi, Tursun Akam'a ekir ketti. Şundan diken gideti 5 minut ötmeyle, ılqı eşedeki masterla nimle jığılıp, ılqı производственное совещание deyimiz go, çıkıpla ha dep Tursun Akam kucaklaşıpla, keyin nimkine bu, çoğunda da nim dep yazdın desem, kurunu deydi, nim dep yazdım, jığın degen bütmeydi o, İlya degen kütmeydi o dedim. Şunda kıydılar, şunu dikella Tursun Akam kırıpla, meni şedilla, әтісі шықса деп, мен ноябрьда әрмек еткіше, Tuskiyizda электрик болып жүрген аштақ бір вақия болған. Оның декен, мұны шееріне Дылбырым Молотова деп қызыба дедік қой, шу туғылғанда, ашу шеер пайда болды да, шу мәзгілді. Қине досыла айтыдыған сөзім келді, мана бүгін бұл дүнияға қызым келді. Hayatımға ұлаштырып, менің мұ бұл әлемде ізім қалды. Деген бір 3-4 неме көбілетті ме, мұны немінілі ятқы еп қапты ме. Шу дегендекіла мұшу сөз азыр мана біз свидетель гуач болатымыз. Немешкі десақ, просто із қамыды. О Дылбырым білен давамлаштыған ізі, азыр мана мұш кәмгіче өшмей ватыды. Шуныңға әмімізге, халқымызға рәхмет. Шунчелік яқшы мұшу мәктеплерде өтіп атқан немлен көріп, азыр қалсаңла ютупланы ичіп қарсаңлам ба, Илья 90 жыл деген, біздіңкі нәвірлеріміз байқы Сүнет Акам көзеткен кітапны тұтып, әшәдің шееріні етіп атыды. 2010-2015 жылы туылған уже біздіңкі нәвірлі Илья Бәхтияны әслеп немқығынға шунчилік мен қошал, шунчилік құрсат болады менде. Маштақла мен ойлайме біздің халқымыз 100 жылық ныма, 110 жылық, 120 жылық болсы ма, бұл мұшу немні еп башылдық, шуны давамлаштырып еп кетеді деп ішінеме. Яны бір мұны Исмаилжан Акам білен Илья Чоңдадымыз ішкісінің бір немесе де мәмі талай қайтым Исмаилжан Акам келетті ашу Ауызова Калиниядеке квартирға. О дегенім Илья Чоңдадымны әнді мән Ильяның досты деп атқан мұңылған әдемлер ба, но Илья Чоңдадым азылы тұтатты. Мандақ ішінедіған, мандақ өз оқшаш яқшы көрдіған, көңілі очоқ, парасәтлік, ақылдық әдемлерні өзге тататты. Қайет бір немесе оныңға яқмайдыған, Илья Бәхтияға яқмайдыған бір көз қарашылары болса,
bu ешқашан ұндақ адамларны өзіге татыдыға адам емес. Шу яқшы көредіған біріне еттік, о Сауытжан Молаудов. Мен о кішінің алдыда, о кішінің балаларының алдыда бойымны егіме, о дегендек алым, дегендек чоң мұшу, әң чоң баға берме шүнчелік әдемлерінің бірі, Сауытжан Молаудов. Халқы шайырның, yazğıçının icadı халқы хизмет қылды. Mana İlya'nın poeziyasi халқы хизмет қылатқан poeziya. İkincisi, мен hürmetlediğim mana İsmailcan akımız bu nurgun kelet dedi. Nemişki desanla şiirlerini muzikaga saladı ғой. Naqşla nahayt bir 30 için naqşını mı İlya Çoңдадымыздыңки şiirlerini muzikaga koygan, muzikaga sağan Muşu İsmailcan akam. Бұланың әнді бір өзлерінің қайдысы бакенді мен білмеймен ғой. Кеплі, кіріплі, мандақлы портфелін қойып, Илья, қандақ мұны, мен сенің мұны шеіріңні музыкаға сағын ватыме, тоқа мұны құрда, мандақ деген сөзіні, мандақ сөзіге өтке етіміз деп, кеген есіңді ба мұ? Неме, шындақ қып, әнскен бұла нім қып, сөзлішіп, талышып, ақырса кегенде ау сөзіні башқа сөзге өзгертетті. Bir qaytım men aştaq guvaç bu qaldım. Şunun üçün ikinci действительно yaxşı gördüğün ağın ретінде nim qilgan Muşu İsmailcan akam. Üçüncü endi men aytadiganim o meyede hech kim ismini atımı yo'q. Shavdun Umarbaqayev degan. Shavdun Umarbaqayev. Sünyat aka bilsang o. Çoңдадымыз ağırıp qasıma, bir qay depressiya bu qalamdı, bir yeledilqi birlerge renjib Nımqımsa, birimlerini yazmışsa, birinci adam, aşı yardımga keldigan o Shavdun Umarbaqayev. Mana hazır ruxsat qilsanglar, bir fotografiyani men nim qildim. Hazır kitap chiqaryapmiz, shu yerda bo'ladi bu foto. Mana mumkin bo'lsa, Shavdun akam, Ida Pavlovna, balisi Qasımjan Uchi tushgan fotografiya. Shuni mana Shavdun akamning bir talla men nurg'un topamadim. Shu mumkin bo'lsa, shu nimini көст қойсақ тамашы бинлаға, мұш сөретіне, мұш рәсіміне. Оныңдың башқа, яны бір мана сөретле болуды, нұрғын сөретле болды азырқы топламда. Мана мандақ Илья Бәхтия студент вақтыдыки мандақ виньетка, бірақ мұны мәйеді Илья Çoңдадымыз жоқ, но бұл Молотов Ликимнің группасы. Но ішкісі, Илья Çoңдадан бірінші жылы оқышқы түшемей қаламы, әңіскі ішкісі білі оқыған, мәшәдікі профессорско-преподавательский состав, мәшәдікі немеле әмісі Илья Бәхтияны, Молотов Ликимні біледіған студентлар, талы азыр hayаттың о дүнияға сәпәрге кетіп қалды, но бағалла азыр әмісі 90 яшылықланы қаршы еватыды. Мана маштақ сөретлер ба, Әнскі яны бір еттідігінім, мана, мұның көдің лағу дейме, мана ұлқы Гулистан, мой Гулистан деген рус тіліде шыққан кітап, мана Илья Бәхтия шуақта 26 яш маштақты, мана, 26-27 яшлады. Орысча, бір таллы орысча кітап Гулистан деген, мана, оныңки немесе титульный страница дейміз ма, теші мандақ болған. Мандақ, Гулистан, мен қарсам, Гу деп у арқылық езілдім екен десем, бұл Москвада шыққан үшін мұ, ю арқылық езіп, шынудан мой Гулистан деді. Бұл кітапны тапамай аран дегенде, Сүнят акамшкілен хабарлашып, әмісігі звайын қып, ватсаплағы езіп, инстаграмлағы езіп, фейсбуклағы езіп, әқырса кегенде Пушкинский библиотекадан бір экземплярын тепіп, әшәдің полностью отксерет қып, и шуныма азыр чықыдыған кітап, үш тілді чықыды ғой, азырқы ішкенші том. Қазақ тілі да, ұйғыр тілі да, рус тілі да, мой Гүлістан деген немені сілеге тоныштырмыз. Құдайым болса, июль-августлада уже тиражға салымыз. Тәлепчан шайыр болған. О бір құрны езіш үшін мың қайтым ұлқыны сызап, мың қайтым рифмыларыны түзеп, мандақында әмісін қой көстемейме, бір кісіні көсті қойай, Шуында қып шлифовать қылады дей. Оны че олқы? Кәдімкі өзге яқыдыған құр яралғыча өзгертіп, шыныңды кен
мана бір куплет тәйе болды деп, әңізке ішкінші куплетқа өтетті. Яны бір нәрселені әсілсақ, қарадық мана біз. Менің нұрғын рукописілі қапты, әңізкен бияде нұрғыны білмейме кеме, бірлеріне гуманқы қалмай, бейсілған му, бейсілмаған му деп. Şu бейсілмағанларының арысы да, мен дейме, әр бір поэт, немелерде творческий депрессия дейді, ilham yok deydi. İlham yok, yazmay ketidi, bir ay, 2 ay. Şu vaqtda bir yana vaqiyani aytib beray. Meniki inilerim endi biladi go, şu nimede bildi çoğ şu student vaqtlarda İlya Bekcan'ın qoldu östedi saqım boldu. Şula deket etdi de, çoğunda da sen degen şunçilik talantlıq, şunçilik nimişki yazmaysa, sen degen beripla mana gonorarlılığın, nimlerin hemsini қолыңдың келді ғой, мана немешкесе маштақ жүрсе, уже 6 ай, 7 ай болып кетті десе, çoğunda adam ешқачан мұны үніні қаттық қып, тер кеп, кеп қыматты, өдетті. Хакимжан, что-то мұны дүгетті сиятуға қапты, да қоятты. Шоның декен, яны біздің ініміз шүнчілік немеде бір яқлада атық кетеді, ойылмайды қандақ көңілікке қаламды кемемді дейді. Яны бір 3-4 айды кен жоңда да немешкені десе, что-то қаламыш, yazmay батыды, пастытыға қапты. Деп, шынылыке 3-ші қайттымның қылғанды кен, Хакимжан, сен башқындақ демеген маңа. Илья ашқасыма, ешқачан гонорар алма деп, шееріне yazмаған. И yazmayma деп şunu geçet точка koyduk. Mana yakkan yani bir nemini kolum buçup kaldı. Şu vaqtladımı bir başlap koydu kendi. Nurgun ılqı şiirlerini başlap koygan, bırak sizipla maştaq nimkip taşlap etken, jitip etken aştaq nimler nurgun. Şundaki birini köysem, maştaqlı varıq, şu ученический тетрадь дейміз. Şundaqlı başlap koyuptu. Jahan hem ken. Jahan hem ken. Bir yıqıdın gün çıksa, bir yıqığı berip gün patıdı. Amma lekin, undaq jahanның kerigенime, eğer köңлің qonadıgan, ili köңлің teş tapıdıgan jahan болмса деген, men точно mındaq nımqılamayma, no şundaq menada yazgan birini kör kaldım. Onu deken o besilgan mı desem, yaq eşnedi kömüdüm. Şunun için İlya Çoğdadamның gepini қысақ, мен вообще үзем Высоцкийni yaxşı көрме. Владимир Семенович Высоцкий менің үшін идеал шеерлерініме. Şunu deken мен ойлап, қарап, әмісіне Высоцкийni оқып шықсам mı, İlya Bekcanның пікірлеріне ішкісіне селіш тұсам, şu болды ке İlya Bekcan Uygurский Высоцкий, Мұқағали Казахский Высоцкий деп, мен үзем әнді, о менің үземнің бағарым şu. Немешке десен ва, мана Высоцкийның «Я не люблю» деген шеері ба, әшеді 2-3 құрыны мәнін оқып бере, ашу Илья Бехтиянның пікірі қандақ болса, ашу Высоцкий өз тоғырлық шындақ деген. Высоцкий қандақ адам болса, Илья Бехтия шындақ болған. «Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово «честь» забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю тебя, когда я трушу, и не терплю, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют». Деп, төтінімі көбілетінім қысам, әшу әмісі, әшу характері Илья Çoğdadымыздыңки, әшу Высоцкий оқшаш, бір-бірсіге оқшайды ке, и Высоцкий өткен союз писателі қаршылық шықып, яны бірлер қаршылық шықып, дүшмәлері, şu Илья Çoğdadымма, şu әмі пәлен-пәйләдін өткен. Қіне, азыр hayatты болса 90-ге кіретті. Әнде hayаттың кет қалды 87 жылды, но біз әміміз біліміз. Çoğdadımыздың өшмейді о. Біз кетсақ му, біздің балларымыз ипмаңыды Илья Бехтиянның yolunu, біздіңке нәвірлі ипмаңыды.
Рахмет, шуны айтay деген сілерге. Nəhayət yaxşı, qiziqarlıq həm məzmunluq biz anlamağanmı bir qiziqarlıq yerlər oldu. Söhbətinizdə nəhayət yaxşı mən bəx xoş oldum. Ruslan Aqaqini ənd özünüz məşu alım söhbətiniz bilən Hətta elə bəxtə Neke 90 жылғы пәкәт Қазақстандық ұйғырлар емес, бүткіл дүниядық ұйғырлар үшін чоң бір қошалық, чоң бір вақида есапсақ болды. Әнді ондақ дейшімізгі ма сөзсіз чоң асаслаба. Мен өзімдегі бір Лондонда оқылған ұйғыр шері деген мақаламда, онда кен ұйғыр авазы шыққан ұйғырлан шері паспорты деген мақаламда мен шуны дедім. Біздің үрімчіде педагог университеті іштедіған атақлық бір алымымыз ба, Абдуқадыр Жалалдин деген. Bu özlüğüden İngiliz tilini öğrengen, bu İngiliz tilinden çoğun filosofların eserlerini tercüme kılan, özü şiir yazdığan, onun şiir yazgandığıma postmodernist şairlardında bu dünya edebiyatındaki en yaxşı şiirlerinin ki qandaq şiir kelgen bildiği hem şundan öğrengen, izlengen şu boyunca hem ilmi emgek yazgan, ders ötürgen profesör. Şu Angliya bir icad ilmi işlerden Angliya bir şu yerde bir kişilik tuğa vaxtıda tədqiqat bilen bu şu yerdeki bir Uygurların 5'ini qoşdu. Qarsa bir 100'lik Uygur London'da bakıyor. Şu an hemisi bu birinci dəslab 5'ini qoşup, mümkün şu yerde bir hemisi baş qoşulup bir yaxşı bir keyfiyatki vaxtıda mesela bir şiir oqып beredi. Yanqı Uygurlarını tonuşturuştuğa şiirini okuydu. Da qarsaq demek bir Uygur'nın ki nahayetli juqur təpəkkür ege filosof alımının ki şu yanqı London oxşaş dünyadaki ilimden en tərəq etken bir cay. Şu yerdeki Uygur yaşlarının ki Həmisinin qalbidən orun aldığını, aşan həmisinin jürgidki gep qaydan çıxdı degan vaqtida, şu İlya Bəxtiyanın şeirindən çıxdı. şiir. Endi o'ylab ko'ringlar, 12 million Uyg'ur bor bizning tarixiy vatimiz Uyg'ur diyarida. U yoqda minglagan shoirlar bor. Ular shuncha nihoyatda yaxshi she'rlar yozgan bo'lishi mumkin. Abdurumedkirlar bor, yana boshqa shoirlarimiz bor, nihoyatda ko'p shoirlar. Keyingi vaqtlarda shu gungur she'r chiqqan vaqtida u yerga shuncha bir talantli shoirlar chiqib ketdi. Endi aqlimiz hayron qolgan darajada. Biroq şunun o'zida butkul Uyg'urning yuragidan chiqqan she'r shu she'r bo'ldi-da. Men shu tarafdan yangi Ilya Bəxtiyanınki 90 yilgi faqat Qozog'istonlik Uyg'urlar uchun emas, butkul dunyodagi Uyg'urlar uchun cho'ng bir qo'shaloq, cho'ng bir voqea deb hisoblayman. Onun üstüge hazır suni takım deb ketdi. Bu Ilya Bəxtiyanınki tavada faqat Uyg'urlar o'zlari yig'ilib o'tkazayotgan ish chorlar emas, buni hukumat özü məxsus şununki özünki bir yazğıçlar ittifaqınınki planı qırgan, bu yazğıçlar ittifaqının planı qırışqa bizning Renat degan bavrum bir qerinishimiz şu Ilya Bəxtiyan jutuşu özü müracaat qilib, xatda niz başlaqışdan qilibdi. Onun bizlar məşə rahmetligimiz keldi. Onki şu Uyğur nahiyasının hakimiyetime şu hakimçiliğime şu çağrı tədbirge aqşı bilgenken demek bu məxsus dövlət tərəfindən bir planlıq turda əməlge eşiyatqan iş. Onun üstüge yeni hazır şunda gedib ketken iş ki şairninki aliyesinin ecilişi bu Uyğur Qazaq xalqlarınınki dostluğunun məngüllüğününki bu dostluğununki yeni ədəbi dostluq, əbədi dostluq tap qoyumuz. Şu dostluğununki bir simvol ritədə bolduğunu biz düşünürüz. Bunun həmisi demek ki bir tərəfdən milli siyasətnima bu işdə bada olayımız. Hakikaten Ilya Bəxtiyan şundaq bir çoğun bir işlağa Uyg'urniki mesela öz hayat bulmasma, onun icadiyeti, hayatı, şu Uyg'urlarga şu kündüma özünki xizmetini qo'yadi deb aytsak bo'ldi. Endi Ilya Bəxtiyanınki tavalludini uyushtirish masalasi bo'yicha Cumhuriyet Uyghur Etnik Medeniyet Merkezi'ne bulutudun başlap işlerini başladı. Bir yıl Cumhuriyet Medeniyet Merkezi'nin yanında Ilya Bəxtiyanınki tavalludini uyushtirish bo'yicha maxsus komissiya quruldu. Şu komissiyanınki reis bo'lib, şu Cumhuriyet Medeniyet Merkezi'nin reisi Şemirin Akım özü bo'ldi. Bu yerda hazır Cumhuriyet Medeniyet Merkezi'nin yendiki ishki kengash şu Ilya Bəxtiyanınki tavalludini uyushtirish bo'yicha ishlarni başlavatdi. Birinchi başlagan Ma'rif kengashi, o Ma'rif kengashining raisi Şerifcan Elyart degen jigit bu özü şu şaqamla Sünyatakla oxşaş başqa sahanın adamı şu polkovnik jigit. Biroq alda şu Ma'rifqa degen özü şuna bir yaxshi bir ishtiyaqı bor ekan, şu milliy Ma'rifqa degen hazır bir esse konkurs uyushtiratmiz. Ilya Bəxtiyanın ijodi bo'yicha barliq Uyg'ur maktablarida o'quvchilar Ilya Bəxtiyanın ijodi bo'yicha o'ziniki bir 7-8 bir temani belgiladik. Shoirim Barat bor shuni belgilab berdi. Şu temalar boyunca esselar yazıldı. Birinci etapta biz esselar rayon nahiyeler boyunca esse konkurs uyushtirildi. U yerdan ilg'angan esselarni hazır biz yig'ib oldik Medeniyet Merkezi'ne.
ikkinchi bosqichda biz 30 martlar belgi qo'ydik 30-31ga. Shu vaqtda biz Zoomda shu nahiyalardan ilg'im chiqqan o'quvchilar bilan Zoomda naq maydonda ashlar bilan suhbat o'tkazamiz. Ila baxtyan ijod bo'yicha men o'zlarining shu shoir bo'lgan ko'z qarshi, ijodga bo'lgan ko'z qarshi tushunigi, qanday she'rni yaxshi ko'rdi, nimishga yaxshi ko'rdigan narsalarni haqiqatan ashlar bir qobiliyatni sinab, undan keyin shu yerdan eng ilg'orlarni ilg'aymiz deb o'ylayapmiz. Endi shu marketingniki yana bir ishi shu Sherifjonninki tashabbusan bo'ldi. İlla Baxtiyorning she'rni o'qish challenge uyushtirdi. Buni so'zsiz buni İlla Baxtiyor nomidagi maktab boshlab berdi. U maktab ham o'zlari yanqida esik konkursdan boshqa mushoira o'tkazdi nahiya doirasida. Bu nihoyat yaxshi o'tdi mushoirasi. Bu ishlardan da hozirgi maktabning direktori Sherzod degan yigit nihoyat bir shu o'zi tashkilotchilik qobiliyati yuqori adabiyotga madadga yaqin yigitga ishlarni yaxshi uyushtirib qo'ydi. Shu maktab boshildi challenge-ni. Undan keyin boshqa maktablar katta taraf. Hozir Facebookda shu Sherifjon Ilyarxniki betida shu challenge-lar qo'yilyapti. Ondan başqa Cumhuriyet Millet Merkezi'nin yendiki Alınlar Kengişi var. Bu Alınlar Kengişi'ndeki başlığı Məsminca Velemov degan biyolog fanlarının doktoru. Bizniki tirishchan bir millatparvar olimlarimizning biri. Oma shu xalqaro bir konferensiya uyushtirishni planlab qo'ydi. Shu mart oyida Xudo bersa, endi oma Zoomda hozir uyushtirish degan bir tas emas ishlar. Endi İlla Baxtiyorning boy dedik uniki she'rlari degan Londonda o'qilgan bo'lgandan keyin butkul Uyg'ur bildigan, so'ydigan she'r. Uning ustiga o'zingiz yaxshi bilasiz. Mehmetjon Ablekim shu Uyg'urlarni tonishtirish degan she'rini shu naqshisini aytib, hozir butkul dunyoga taralib ketgan naqsh. Uning ustiga Turkiyada u turk tiliga tarjima qilib aytildi. Demak, butkul dunyodagi Uyg'ur İlla Baxtiyorni biladi. Endi masalan, bundaq rasm aytganda şu bizning tarixiyatımızda mığılgan şair var, Qozog'istonda bir yüzlügen şairimiz var. Şularning ichida butkul Uyg'urga o'rtaq, hamsiga ommabop, hamsini yuragidan chiqadigan bir şairimiz İlla Baxtiyor deb o'ylayman. Bunisi şairlarimiz ko'p. Demak, yangi Məsminjon uyushtirgan konferensiya menimcha bo'lsa, ashtaq bir haqiqiy ma'nodagi shu butkul dunyodagi Uyg'urningki aqliq parasatlik ziyolari bosh qo'shadigan bir yaxshi bir konferensiya bo'ldi deb o'ylayman. Hozircha shu. Nihoyat yaxshi, ajoyib qiziqarli suhbat bo'ldi, Ruslan aka. Darsliklar haqida qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Endi İlla Baxtiyorninki shunday ommabop bo'lishningki sabablari nima degan vaqtimizda biz hozir har birimiz o'zimizning gapida shunga bir javob izlashga tirishdik. Haqiqatan birinchidan o tug'ma talant, so'zsiz o tabiat bermaydigan bo'lsa, buni Sorbonne degan universitetning kirgan yerga Xudoyim bermagan Sorbonne universitetini berolmaydi deb biz qo'ydik. Shunga o'xshash Xudoyim bermaganda hech kim berolmaydi. Shunday İlla Baxtiyor Xudoyim shunday bergan talantni. Ondan keyin o faqat talant degan o almaz bo'lsa, uni brilliant aylantirish uchun o izlanish kerak-da. Shoir izlanmasa, o almaz bilan qolaverdi, o brilliant bo'lmaydi. İlla Baxtiyor izlangan, kichigidan izlangan. O'zining o'tkir qobiliyati bilan yangi Uyg'urning qo'shoqlarini, folklorini yaxshi bilgan. Qozoq adabiyotini shunday yaxshi bilgan. Alpamış degan, masalan, O'zbekistonga ko'chib berib shu vaqtda maktab kirishga to'g'ri kelib qoldi. Shu vaqt maktab kirgan vaqtida Alpamış dastan yodga etib berganda O'zbekistondagi maktab qabul qilgan muallimlar bu bir dastan yodga etayotgan balani birinchi sinfga o'tkazsak bo'lmaydi, birini uchinchi sinfga qabul qilgan. Demak, shu kichigidan o'zining shunday tirishchanligi bilan izlanganligidan, undan keyin o'ziningki gapi bor, men Abayni yodlab o'sdim degan. Demek Qozoq adabiyotini uning ustiga Abay ulug' shoirni yodlab o'sgan odam haqiqatan olmos brilliantga aylandi. Undan keyin bu İlla Baxtiyorniki bu brilliant degan vaqtimizda İlla Baxtiyorning fikrlari. Bay Ismoil akam İlla Baxtiyorni o'qim keldim, shu yurgim shuncha yaqin deydi. Buning qanday sehri bor? Demak, shu sehr yangi tug'ma talantdan, undan keyin Uyg'urningki yangi badiiy tafakkur, milliy tafakkur degan badiiy tafakkur degan shu bizning folklorimizda bor, bizning qo'shoqlarimizda bor, bizning dastanlarimizda bor. Undan keyin bu Abayma Türkiye xalqiniki ulug' bir shoir bo'lgandan keyin, demak, u turkiylik tafakkur degan bir o'rtaq tafakkurda. Shuning uchun yangi muqogali qozoq xalqining yuragiga qancha yaqin bo'lsa, İlla Baxtiyor shunday yaqin. Demak, har ikkisining manbalari o'rtaq. Folklor, yangi Abay. Masalan,
ilebekçe özüme şu erkeş hayat davalar kırışması yazdım. Ben Bilal Nazım'ni Uygurca şair süpü tonup boğandıkken okudum deydi. Bu Uygur klasik edebiyatı yankı Navaylar'nınki tesiri az oldu. Endi şu yankı folklor, ondaki yankı Abay'ın nimesinden şundak bir yaxşı bir tefekkür hasıl oldu. Bedi tefekkür ondaki til meselesi. Mesela İlebektiyanın tilini adli til değişik bulmaydı. İlebektiyanın tili en taze Uygur tili. Taze til degen bilen adli til degenin farkı var. İlebektiyanın tili nayetli taze til. Bu yerdə Arap Fars sözler az. Endi bunu Aristotel'ninki bir şundaq bir fikir baka poeziyanın tili her kaçan yat tillik, yat ellik boşluq tırşıdı o dep. Başka bizdeki klasik edebiyatımızda Arap Fars sözleri yaba köpüyüp ketken. Bu İlebekti mesela Abayma dastlabki şiirlerini yani şu klasik edelerden başlap keyin ondan taşlap birden nime götüp ketdi. Bilal Nazım'ni qarşısыңызda Bilal Taqasida yazgan g'azallarda Arap Fars sözleri köp bolsa, bu Nazım Taqasida yazgan vaqtida o xalqniki folklorga yaqinlashib ketdi. Demek bu tilinin tazılığı, fikirninki milliligi ikisi onkin sözsüz yanqı tabiat degen talant. Üçü İlebektiyanı şunçuk ambab qıldı. Endi bu ambablıqni yanqı qancha şair talantlı bolsa, onunki ambab boluş üçün sözsüz mektep gerek. Mektepte edebiyat derslerinde okutulmasa, o şairdeki keng tonluşu təsirək oldu. Demek şu edebiyat dersinde açık köp şairler bolsa, İlebektiyanın şairleri birden hemmisinin köjürüden çıkan şiirler bolgandıkken, aşan hemmisi demek İlebektiyan'ınki ambablığı ip geldi. Ondan edebiyat der, burunki edebiyat derslerimizde en köp şiir şu başlangıç sınıftan başlap 11. sınıf 10. sınıfça kim oldu dese İlebektiyan oldu. Çünkü İlebektiyan'ınki şiirleri bayağı İsmail Jakam yankı kelina dostlar kölge baraydı. Tap şoya başlangıçtan başlap hayat davaları. Benim de muğdaşkın diye filosofiya yerikli 10. sınıfça bardı. Demek şu bütünler başlangıçtan başlap 11. sınıfta en köp berilgen şiirler şunçuma yankı ambablığı yukarı. Hazır mı ba? Hazır mı az? Bırak az bolsa yankı en yaxşı şiirler beriliş gerek. Onu burun bir şiirin 1 saat okusa, az bir şiirin 4 saat okuş gerek. 4 saat şu İlebektiyan'ınki bütkül şiirininki ba mahiyetini bəddi cəhətdən bolsun, baş cəhətdən bolsun, həmsini toluq ögünüşke mümkünçük hazır. Nəhayət yaxşı. Acayip yaxşı məzmunluq fikir söhbət boldu bugün. Mən sizlərinin etpəgən barlıq muşu söhbətlərinlərini diqqətçanlıq bilan tınşıdım. Həm özüm bilməyən köp nərsələrini bildim, anladım. Mən munçilik anladım desəm, yaş evlatlarımız, ekran aldığı görərmənlərimiz teximdək anlap xoş buldu dep ümid qılıman. Endi bunu bayqı Ruslan aka siz etip ötken, elbette Mümincan Ablikim'nin aksi, Ablet Ablikim, kompozitor, dаңлық şahның Мушу bizning İlebektiyanның Uygurlarni tonuşturuş degan şiirga yazgan naqsi haqiqatdanmi бүткүл dünya yüzüge tarılıp her birisinin qalbidan o'rin olgan bir naqsha deb bilimiz, tonuymiz hem küyleymiz. Sizning yezayotgan balalarga beg'ishlangan naqshlaringiz ajoyib balalar arasida biz o'zimiz kichik vaqtlarda shu naqshlarni aytib cho'ng bo'ldik. Uningdan keyin lirikalik şiirleri bilen bunu bolupmu satirikalik şiirleri acayip yaxşı. Bizning balalarımız yatılsıma qalbiga şundaq yaqin, qiziq ham. Hürmetlik akla, vaqtda söhbetimizni mushu yerda oyoqlashtirsak, ruxsat qilsanglar. Qadam telekanalga ming bir rahmat. Sizlarga cho'ng utuqlarni, sizlarningki efiringlar Qozog'istonla emas, Turkiya, O'zbekiston, Qirg'iziston tomoshabinlar ko'payaversin. Sizlarning zo'r salomatlik hammanglarga, hamma operatorlarga, direksiya kanal, sizga personalni. Shuning uchun mush hammamizning aytidan sizga rahmat aytaylik. Rahmat. Men shuni deydigandim, har biringlarning endi tilaklaringlar bizning Qadam televiziyasiga bo'lsa deb. Chunki bayatın Sunyat akam etip ötdi, sizlarmi etip ötdinglar, Savut akam Molaudov, haqiqatdanmi mushu biz kitaplarni birga yozdik, chiqardik deb. Savut akam Molaudovning o'g'li Nazım Molaudov mushu mana Qadam TV'ni Adiljonlar bilan hammasi birlikda boshqarib, xalqimiz uchun mushundaq bir uyg'urcha ko'rsatishlarni qilaylik deb mana qo'lga olgan mushu yigitlar.
Her birіңла өзіңланың біздің қадам телевизиясыға болған қысқаша пікір тәкліплеріңла. Мәрхәмет. Етудіған сөзім қадам телевидениясыға рахмет. Себебі, мұшы қадам телевидениясы башланған кен ұйғыр халқының ке көңіл әрәшті ечіліп, өзінің ке етудіғынны келечейді болған гәпләрін әмісіні қуатыды. Әнді қазақлаттайды өркінесіз аманчалық болсын деп. Сілерінің еңлігіңла hazır sizler endi içil vatsızlar. Hazır porak bolsanlar endi içilip, şunçilik şu porakla barlık bizim Uyghur halkı bolsun, meyli Kazak halkı bolsun, meyli başka milletliğe purlu vatıdı. Şu porakla tekmiken yiyip, bizning şu içilgan güllerimizge haşeretle, kuşla konup tekmi sayırız. Rahmet. Apırın. Kadem programmasının içilişi biz Uygurlar için çok yenilik oldu. Bu programma birinciden Uygurların beşini koşuşu sebepler oldu. İkinciden Uygurlarını birbirisiyle tanıştırır. Hakkını yetkanda biz Uygurlar Avrayın'daki bir ayındakini tonsak tonayız, tonmasak tonmayız. Hatta alimlerimizde, yazgıçlarımızın da yaxşı tanımaydı qalaba. Şunun için sizlerin şu programıga yazgıçlarını, alimlerini, muallimlerini teklif kılıp köpçülükке tanıştırıp atkanыңlar, ularning işini tergib qilib atkanыңlar intayın soğuplık iş. Sizlerin kadiminglar, hakikat kadiminglar oңuшлuk olsun, ömrüңlar uzak olsun dep tileymen. Rahmet. İkinciden, rastlanan imkaniyetіңla çekleklik. Ең polat et отырды, ақпаратын бәрін үйге çıkış үшін техник керек, аппарат керек, адам керек. Оларға ақш төлейдіған командир керек, мен әміне үшін тұрмай. İmkaniyetіңді yok үшін мәйеді көчіріп беру әсілі. Endi gelecekte şunlar oğlunğa besip kalsa, sponsorlar yapılıp kalsa, seni teminleydiğin teknik anlamlar bulup kala. Şu anda kadımınla oңuшлuk olsun. Rahmet. Şu benim tileydiğim. Rahmet. Şunlarga utuqlan tileymen. Rahmet. Qabul qılımız. Her kaçan neme mesela körüşlerini köktüp, yaxşı adamlarımız, bakıp ketken adamlarımızın emgeklerini nımkıp, köktüp, halkka etip, nımkığınınla o nahayeti yaxşı. Halkka emgek kıgan, halkka emgek singen o adam. O hiç toğulup, çoğulup, hiçim kımay, o ölüp ketken o bulmaydı. Bana İlya'nın emgeği mengü, ölmez, mengü emgek. O nahayeti yaxşı. Şunun için İlya'nı biz öldü demeyimiz. Şundaktı yatkan yeri mamuktak yumşak boğay, ruhi cennetli boğay. Yani bir kıttım assalamu alaikum. Bir daraxtni yaxshi ösirish için onunğa su quyup turish kerak. Su quymasa o daraxt ko'klimaydi, o'smaydi. Shunga o'xshash bu qadam televideniya nimasimi shundaqla. Agarda kuch, quvvat, yordam degan bo'lmasa, u o'smay qolishi mumkin. Şunun için mening so'raydiganim бүткүл Uyg'ur eldan qadam televideniya kanaliga har kim qo'shilish kerak, ko'rish kerak. Uningda boshqa bizniki idirigi bor kichkina yigitlar, qizlar, xonimlar o'sha qadam televideniyasiga biroz yordam qilib turish kerak. Shu vaqtda qadam nemisi yaxshi o'sadi. Uning keyindan finans bo'lgandan keyin uni nima kadr masalasi deymiz-ku.
kadr meselesini puhtulaş gerek. Kadr meselesini. Quruq, masalanga aparat nimalar bo'lgan bilan uni bildigan kadrlar bo'lmasa, umi yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun kadr meselesini o'sirish kerak. Yanıla aylanib kelsa, shu kadr meselesini o'sirish uchun yana shu nima kerak? Xarajat kerak. Shuning uchun ben butkul Uyg'ur xalqiga o'tinish qilaman. Kimning qanchalik kuchi bo'lsa, chiqib ko'ngli bo'lsa, mush qadam televideniyasi yaxshi bo'lsin desa, biz uchun kichkina xarajat qilib yordam qilishinglarni so'rayman. Bu qadam televideniyasi ichilganda biz nihoyatda xushal bo'ldik. Nihoyatda xushal bo'ldik. Shuning uchun qadam televideniyasi yaxshi o'saversin. Hozir ishlayotganlarga rahmat, ko'pdan ko'p rahmat. Direktori Nazım Moladovga ko'p rahmat. Nazım endi o'zi opitni degandek o'zi nima bala biladi u yoq bu yoqni o'z vaqtida Tang degan Qozog'istonningki Tang kompaniyasini boshqargan yigitlarning biri. Shuning uchun qadam televideniyasi yaxshi kelajagi yaxshi bo'ldi deb umid kutamiz. Rahmat. Xalqning madaniyatining talto'kis taraqqiy etishi uchun adabiyati, ma'rifi, matbuoti qanday kerak bo'lsa, televideniyasi shunday kerak ekanda. Bu bir millatning madaniyatining taraqqiyotining ajralmas bir qismi. Uning ustiga bu hozirgi zamonda mumkin eng xalqning ehtiyoji ko'proq tushadigan ham xalqning ehtiyojini eng yaxshi chiqalaydigan bir bo'lishi mumkin. Chunki taraqqiyot texnika bo'lgandan demak qadam TV'ninki shu hozirgi faoliyati nihoyatda yaxshi bizni qanoatlantirdi. Endi boyagi deganlarimizning fikrlari bor. Haqiqatan o'rcha kontingentni azaytish kerak degan masalalar bor. Kinolarni sifatida qarash masalalari bor. Biroq endi qanaqa bo'lsin, shu Uyg'urcha bo'layotgani, mashada bizningki Uyg'ur madaniyatining bir markaziga aylanayotgani bizni nihoyat xushal qildi. Endi mening bir taklifim shu Uyg'ur teatri bilan faoliyatni nihoyat zich o'rnatish kerak deb o'ylayman. Mashadagi bunun arxivda mümkün bağda yaşadı. Bizdeki burunki piyeslerimiz, burunki konsertler, şuan hemsini. Ondaki bunu burunki altağıdaki şunda köp materyal boş mümkün. Şuanı alsam, kança Uygurca kontent köp olsa, şunca yaxşı bizdeki tezi koygan birinci Uygurca birden köyümüz keldi o. Saygı seğindiğen müzikimiz oldu, sözümüz oldu yaşar. Şunun için nayet yaxşı bir icadi kolektifte hesaplaymasın. Sözsüz yanqı səni qolaydigan, sizlərə hamillik qıldığan adamların köp bolışıq təkdaşımız şunday qutuqlatdayımız. Rəhmət, rəhmət. Rəhmət, bugünkü söhbətimiz mana ayaqlaşıb qapdı. Rəhmət həminlərə, qimmat vaxtınlarını bölüb gəlginіңlərə. Hörmətlik ekran aldidagi ko'rarmanlar, sizlar bilan Milliy ma'rif programmasida mushundaq yuz ko'rishib, didarlashib o'tag'anim bilan bak mamnun bo'ldim. Bugungi bizning Milliy ma'rif programmasi mana mush yerda oyoqlashib qoldi. Yana bir programmamızda didarlaşqıca aman bo'laylik.